Deda Mraze, ne skreći sa staze. Nisi li ti ovo nešto poranio ove godine? Odakle ti ovako rano? Pa mnogo dobre dece ima, treba svi da se obiđu i onda zbog toga je deka malo poranio. Šta deka planira za novu godinu? Pa kao i svake godine, deka će i ove godine da odradi jednu humanitarnu akciju. S tim što deka je ranijih godina deo iznosa koji je uzimao od odlaska na kućnu adresu davao u humanitarne svrhe. Ove godine deka daje sve. Znači, sve će da bude uplaćeno u humanitarne svrhe. Jednostavna procedura je samo znači da okrene ovaj broj koji se nalazi na ekranu i da dogovorimo termin. Pa svaka pomoć nije na odmet. Ja ovom prilikom želim da iskoristim ovu priliku da pozovem sve ljude dobre volje koji su željni recimo i koji su u mogućnosti da iznos koji ja budem donirao, da isto toliko doniraju i oni. Znači da ponovimo još jedan put, ove godine Deda Mraz humanitarno 100% novca ide za decu obolelo Leksica. Sve, znači kompletan novac od svega toga javno će biti objavljen spisak i iznos koji je prikupljen i sve će da ide. I ko je voljan može slobodno ti se pridruži u akciji. Tako je. Deda Mraze, ništa, spremaj paketiće, pa se vidimo uskoro na nekoj akciji. Vidimo se, ćao!